Pemirsa pengrahu wisatawan domestik risampun lebaran kauningin daha tedun. Anutin data posko terpadu angkutan udara, lebaran ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pengrahu domestik kauningin tedun, yening saihang sarang pengawit bulan Mei sani sampun lintang. Inucap jantan mawasana ring tingkat hunian utawi okupansi hotel untuk galah libur lebaran sani lintang, kauningin mungguh ring wilangan 16%. Puniki kepanggih sangkaning galah liburan miwah cuti bersama sampun puput. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya matutang indik kahanan punike. Manut dane keberangkatan ring Bandara Ngurah Rai kantos tanggal siki Mei wenten langkungan 14 tali diri ngelangkungin wilangan kedatangan sanewantah dase talian diri. Duaning asa punike selami libur lebaran kantos puncak lebaran tingkat hunian hotel ring Badung kejan tenang nincap kantos 16%. Tedunyane tingkat hunian hotel Suryawijaya Mausang kantos mangkin sampun memargi petang dasa persen. Paiketan dane mausang samian pemargi kepanggih kewesanain pengerahu wilangan wisatawan domestik sane rauh ke Bali. Parwata Bali Pos.